Untuk BMW F10, selain daripada convert to G30 body kit, kita pun ada buat keyless punya function. Inilah baru macam G30. Okay guys, untuk ini keyless punya function, kita tak perlu tukar original kunci. Sebab kalau tukar kunci, tak stable. Kita tukar handle je. Senang. Kan? Apa benefit selepas korang tukar ini keyless punya function? For example, korang sudah pergi beli barang, tangan sudah penuh, nak unlock kereta, nak cari kunci, susah. So lepas pasang ini, you just touch itu handle saja. Dia pun ada support driver side dan passenger side. Kalau untuk korang punya F10 nak pasang ini keyless punya function, tak perlu convert to G30 pun boleh pasang juga. Don't worry guys. So kalau korang minat, boleh PM kita. Bye bye.